Россия президенті Владимир Путин хуже беші дес шул пужу екен пәрі шичімішізенже шыржывра шамрыксен тінжері фестиваля ертмелі. Унда шерімбен яшкерім худшынмала. Візенжен шурри ют шыржывра пурнаганзем. Мероприятие ешулі шайра ергелеме волонтерзіне де явыштарма балырдашы. Илья Николаевич Ульянов Яджилич Вашпатшалық университетінде тінжері шамрыксен фестивальне худшынаган волонтерзіне явыштараган тада қадірлеген центр булать. Фестивале тивишленіктерзе яма пилік пин волонтера явыштарашы. Шыржывра асла бөлі бараган бұн бежі жұртра ұрыш тываган сене хатырлыш. Адылжири пилік регионда яшкерім шыбах Илья Николаевич Ульянов Яджилі Чаваш патшалық университетінде ужлаган центрда ұсталы хадуптыш. Шавнама яваплызем вижи енлік или жуалы бұсырыш. Тенджери Шамрыксен фестивалін дирекция, коммерциялы марафтономлы организации, волонтер центрзен ассоциация Илья Николаевич Ульянов Яджилі Чаваш патшалық университет. Расшири студентсен санын удуму проектчен адлыжири тапхыра иртне вохотра, виши ень пірлешлеме калаш сададылжыш. Кежех кунда Чембер, тада Киров облачы зенжи, перім тұрыхенжи, Чувашин рида Мариэлди Шамрыксем хадырленме тыдынеш. Центр специалист чызен, шерут мобилик волонтера хадырлемеле вазенжем подырышы Чувашсем булеш. Алина Сусметова, Анна Тинтовская, Юрий Марков, Леонид Путилов, Чувашин, наци телевидение.